kubanga kina emigaso ebigamberwe abahango ku rugo mu kitongore cya Sesekawa obabire batayire gombora eyakabingo hamwe n'isingiro town council kwegesa hampinga n'endya nungi na munongo mbana n'abakazi benda kugira ngo tugese abakazi ufashe kwamba nisabana nabasa kuri so mwana wakataga kacaka inahaka bahinge hunke tubuga ututura mwene kwega kure sita karche kandi kamugasa hata ba mata mu shomoje kugira ngo twayigisa abantu kwashwe kwamba hinga akanya kace kaya kiyamsa kandi ukagusaho ukagaruka ukaryo ukashaze ije mishomo mu yagitunga bakamanya kwashwe kwamba bisaho makagabo injango n'ije ntunguka ukashanga abantu bari gasara n'abarakora n'amagara maronje hona changirwa ngo abakazi abarukuzaro mushwekeci nebahwa munonge shagama kandi shikeje cirwe ahandi yambi ombakazi benda yes singiro ne district y'empingi ntuhinga nangwa tweza ushanga twine byo kurya byinji konka mbwenu hati no shanga ubundi abana bitu batakuzireje abamwe bashinyere kandi obo twine byo kurya byinji kintu kutangaza icyo ne ciretwa eshonga nkibiri yo kubanza ibyo kuryebi tutkumanya kubitekaje iyo no shango yine dodo ujerze oyerze cabbage ziryaho konka uko kubiteka bikaguma n'ikirisa cyabyo ushanga takucumanya icya kabiri iyo bakwita balanced diet mbona umuntu kumanya utishe mikwa n'indya za vitamins nkarya byo kurye bikombe kamagara iyo kureta amani tunoshanga takukigendera hona abande nibeshanga batini itaka erokumara iryo kuhingaho kandi babaryine nibarukozesa konka bijaguze byo kurya byabo kwiha musente ekero kurugiramwe abana bazarwa bashinya ushanga umuntu we narye bitoke byonka bwashesha bwira balance diet ushanga atakugikozesa kandi cyakashatu ninjira no mwe ibiturukweza abatura begesibwe omucanga hata nabashabe kitongorece kukitandika hehoro eyo kubatayira omakagabo okubegesa ahampinga nunjo matakagabo mache bagunjure n'abantu abaragunjure batahi babo amakuru gasha kwa Ruth Nwamanya omuri Singiro.